Ова емисија започнуваме со интервју со поранешниот хрватски претседател и премиер Стипе Месич. На 1 јули 2023, пред речиси 10 години, Хрватска стана 28-та членка на Европската унија. Таа е втората земја од Западниот Балкан или од поранешните југословенски републики после Словенија која се приклучи на европското семејство. На какви се компромиси и жртви беше принудена Хрватска за да стигне до Европската унија? Во ова издание на Трилинг разговарам токму со Стипе Месич, поранешен претседател на Хрватска и екс-премиер. Господин Месич, кои беа политичките жртви и компромисните постапки кои официјален Загреб мораше да ги направи за да стигне до европското семејство? Pa mi smo, da bi ušli u Europsku uniju, morali ispuniti određene uvjete, ostvariti standarde i to bi bilo presudno za ulazak u Europsku uniju. Europska unija je jedan milenijski projekt i naš je cilj bio da što prije ostvarimo taj ulazak u Europsku uniju. Nažalost, sada je, što se drugih zemalja Balkana tiče, zaustavljen taj proces, ja ne znam zašto. Господин Месич, Македонија имаше подобра стартна позиција од Хрватска. Каде македонските водства затаија во однос на патот кон НАТО и Европската унија? Pa osobno ja mislim da je jedna velika nepravda prema Makedoniji, jer je ona ostvarila uglavnom sve značajne postavljene zadatke i mislim da je morala već završiti pregovore za ulazak u Europsku uniju. Ja ne znam zašto je došlo do zastoja u pregovorima u ulasku u Uniju, jer ja sam rekao, Europska unija je milenijski projekt. Oni koji su ga projektirali, to su bili uistinu lideri koji su znali zašto se Europa mora udružiti, jer samo udružena Europa može biti veliki igrač među današnjim velikim igračima. Pitanje je da li je problem bio u vodstvu Makedonije, jer Makedonija ispunjavala sve potrebne uvjete. Problem je, meni se čini, u Europskoj uniji, jer Europska unija je, meni se čini, malo zasićena sa proširivanjem, a oni koji čekaju, oni su zasićeni sa čekanjem. Prema tome, ja smatram, ako bi trebalo ispuniti uvjete da se uđe u Europsku uniju, onda Europska unija mora pomoći zemljama koje nisu još ušle u Europsku uniju da to ostvare što prije. Jer to je europski i to je svjetski interes. Jer udružena Europa, ona je u tom smislu primjer da jedan kontinent može isključiti rat kao političko sredstvo. A upravo ulazak u Uniju se isključuje rat kao političko sredstvo. Пред 2 години во интервју за порталот МКД ќе речете македонската нација е историски факт. Не ја создал ниту Тито, ниту Коминтерната. Pa Makedonija je činjenica. Ona je činjenica kao što su činjenica i druge evropske zemlje. I u stvari nema ni jednog razloga da Makedonija bude u zastoju. Ona mora imati takvo zakonodavstvo da i oni koji su u manjini da mogu ostvariti sva svoja građanska i nacionalna prava. A to je u Makedoniji, ja mislim, dobro riješeno. Дали ви изгледа логично ултимативното условување на официјална Софија кон Македонија и блокадите на македонскиот пат кон Европската унија? Ja procjenjujem da uvijek ovisi o tome tko ima vlast u Bugarskoj.
u jednom slučaju ta vlast prihvaća činjenice, kao što Bugarska ulazi u Europsku uniju, da tako može i Makedonija, kao i druge zemlje, a ima onih koji kalkuliraju upravo na sličnosti jezika, na sličnosti u povijesti, tako da očito nisu svi svjesni tog zadatka da Europa mora biti udružena. Pa jasno onda mora biti i Makedonija. Pa postoje svakako u životu razlozi za određene kompromise, ali u tim kompromisima ne može biti samo jedna strana zadovoljna. Dakle, u tim kompromisima moraju obadvije strane biti zadovoljne, tek onda možemo reći da se kompromis isplati. Следите Трилин, гостин во емисијата и мој соговорник е поранешниот председател и премиер на Хрватска Стипе Месич. Господин Месич, ниту Хрватска не беше имуна на транзицијскиот криминал во високите ешалони на власта. Зад решетки заврши поранешниот хрватски премиер Санадер, се водеше големата афера против Агрокор и хрватскиот тајкун Тодорич. Како Хрватска се справи во битката против корупцијата и криминалот во високите ешалони на власта? Nema ni jedne zemlje koja je sasvim sigurno zaustavila kriminal, zaustavila mito i korupciju. Zato postoje instrumenti, postoje institucije koje se bore protiv korupcije, protiv mita, jer to razara gospodarstvo jedne zemlje. To razara povjerenje građana u institucije države. I Hrvatska, mora se priznati, dobrim dijelom je zaustavila neke korupcijske procese, ali i mnogi procesi nisu doživjeli svjetlo dana da se rasvijetle u pravosudnom sustavu. Tako da to još očekuje građane u sljedećem vremenu da se i to dogodi. Колку и на каков начин членството на Хрватска во Европската унија го ја врати довербата на граѓаните, поточно на хрватските граѓани во правосудниот систем и во функционирањето на институциите? Pa ja smatram da pravosuđe je veliki, da tako kažem, faktor koji odlučuje o tome kakav će biti život u jednoj zemlji. Jer ako pravosuđe djeluje u skladu sa Ustavom, sa zakonima, a ako pravosuđe djeluje na vrijeme da se uočene nepravilnosti riješe u pravosudnom sustavu, onda građani vjeruju u taj sustav. Međutim, ako predugo traju procesi, bez obzira kako oni završili, već se gubi interes za pravosudne odluke. Znate, ako godinama se razvlače neki predmeti za koje građani žele da bude riješeni što prije, onda se gubi u uvjerljivosti. Građani gube strpljenje. Počinje se ne vjerovati pravosuđu ako predmeti predugo traju. Зошто во земјите од Балканот и натаму владее митоманијата, криминалот, корупцијата? Nažalost, nije to bolest Balkana. Morate gledati te velike afere. Uvijek su one povezane sa onima koji imaju novce. Dakle, nije to nešto što se rodilo na ovom terenu. To je povezano i sa međunarodnim faktorom, tako da i
međunarodne institucije moraju pomoći da se pravosuđe ovih naših prostora može lakše nositi sa nezakonitim činjenicama koje stvaraju oni koji žele iskoristiti ili državne ili i međunarodne novce za svoje osobne koristi. Господин Месич, дали Балканот и генерално земјите од регионот се преоптоварени со историја? Pa, neko je rekao upravo da mi na Balkanu imamo previše historije po kvadratnom metru ili po kvadratnom kilometru. Previše povijesti imamo. Previše smo okrenuti povijesti. Mi moramo surađivati. Vremena su takva da zemlje bivše Jugoslavije zajedno sa drugima trebamo surađivati. Imamo kompatibilnu privredu i moramo se okrenuti budućnosti. Jer povijesne stvari mi ne možemo riješiti. One su takve kakve su. Mi moramo samo organizirati svoju suradnju na svim elementima. Dakle, treba surađivati i okrenuti se budućnosti. Дали го делите мислењето на дел од земјите од регионот и на политичките водства од Балканот дека Европската унија има се уште одредени предрасуди кон земјите од Западниот Балкан, кон нивно приклучување кон европското семејство и кои би можеле да бидат последиците доколку процесот на проширување биде ставен во мирување на подолг рок? Pa ja mislim da se sukobi koji su sada, koji se događaju prije svega u Ukrajini, ne može prenijeti na ovaj naš prostor. Iako ima onih koji misle drukčije. Evo, Beograd, oficijelni, službeni Beograd tvrdi za nas je Bosna i Hercegovina činjenica, mi priznajemo njihov teritorij, priznajemo njihove institucije, to kažu službeno. Ali svaki dan primaju Milorada Dodika iz Republike Srpske, koji kaže da je on protiv Bosne i Hercegovine. Sad, koja je politika Beograda? Da li je ovo što govore o Miloradu Dodiku ili ono što govore javno da podržavaju institucije Bosne i Hercegovine? Ili službeni Zagreb. Službeni Zagreb kaže isto tako da oni podržavaju opstojnost Bosne i Hercegovine u njenim granicama, priznaju njene institucije, ali zaobilaze Sarajevo, dakle, rješenja traže u Mostaru, a neki u Banja Luci. Dakle, u tom slučaju ja mislim da Evropska unija mora biti malo prisutnija i da ohladi one koji misle da se mogu granice mijenjati na našem prostoru. To mora biti uloga evropskih institucija. Kad bi Europa imala prave lidere? Pravi lidere su bili kad su zamislili evropsko udruživanje. Sada u Brislu vam sjede činovnici, birokrati koji provode jednu, oni tvrde, evropsku politiku, ali evropska politika bi morala biti malo više naglašena. Europa ne smije biti ničiji satelit. Europa mora imati svoju politiku, ali nažalost nje nema dovoljno ili nije dovoljno vidljiva. Колку руската агресија врз Украина ќе влие врз геостратешкото позиционирање?
To je ukrajinski problem. Nije problem samo Ukrajine, to je evropski problem. Ja moram reći, to je i problem svijeta. Naime, ne možemo samo reći što je, kako bih rekao, činjenica, da se kaže Rusija je povrijedila međunarodno pravo i ušla vojskom u Ukrajinu. Rusija je povrijedila povelju Ujedinjenih nacija i to je sve činjenica. Međutim, kad govorimo o ovoj strani, moramo vidjeti i što je bilo prije. Nije jedna stvar nastala jednim potezom. Koji je cilj ovog rata? Svi ratovi su završili s mirom. Osim Drugog svjetskog rata, gdje je rat završio kapitulacijom Njemačke i kapitulacijom Japana. Ali inače ratovi završavaju pregovorima. E sada, koji rezultat može biti tog rata? Da li se želi pobjeda Ukrajine u ratu sa tom velikom moćnom Rusijom? Na to treba svako odgovoriti. Ili da li se očekuje pobjeda Rusije nakon što je Ukrajina na ovaj način naoružana najmodernijim oružjem? Uvijek, ako tražimo u tome odgovor, na bojnom polju nema rješenja. I sada bi trebalo, kao što je Kissinger predložio, da se traži izlaz u pregovorima. I onda ono što je trebalo biti riješeno prije, da se u pregovorima aktualizira i da se nađe rješenje. Jer ja ne vidim u vojnom smislu kud to vodi. Da li vodi prema pobjedi Ukrajine, a porazu Rusije, ili je interes da Ukrajina praktično bude razorena, a da Rusija osjeti posljedice toga ratovanja. Dakle, svijet se promijenio i sad bi trebalo, po mome, da ako imamo prave lidere, a ja mislim mi u Europi nemamo lidere, nema prave lidere ni svijet, da konstatira sadaš nove činjenice, novo vrijeme koje je donijelo i da se to verificira i da se Ujedinjene nacije na određeni način reformiraju. Nemate u ovim sukobima nigdje Ujedinjenih nacija. Niti kada je Amerika ušla u Irak, Siriju i ove druge zemlje. Nema Ujedinjenih nacija. Nema Ujedinjenih nacija ni ovdje kad je Rusija ušla u Ukrajinu. Ako bi mi reformirali Ujedinjene nacije, onda postoji и mogućnost da se ratovi izbjegnu. Господин Месич, ви благодарам за интервюто. Hvala vama na pitanjima.